Inkuru tubazaniye muri Cameroon, urubyiruko rwamaganiye kure kwiyamamaza kwa Paul Biya w'imyaka 92. Kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tubashe kukugezaho inkuru zigezweho. Abasore n'inkumi bo muri Cameroon bazindukiye mu myigaragambyo mu mihanda yo muri Cameroon kuri uyu wa gatanu, bamagana kwiyamamaza kwa Perezida Paul Biya w'imyaka 92, bavuga ko imyaka amaze ku butegetsi leta ye yaranzwe n'ivangura bigatuma urubyiruko rwinshi rubuza amahirwe yo urubyiruko rwahuriye hamwe muri iyi myigaragambyo mu mihanda yo muri Cameroon, nk'uko amashusho yarwo rwamagana Paul Biya w'imyaka 92 akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihugu. Urubyiruko rwa Cameroon rurashinja leta ya Paul Biya kutita ku buri rubanda rugufi, ahubwo ubuyobozi bwe bukavangura abatuye muri iki gihugu bitewe n'icyiciro cy'imibereho benshi babayemo, aho abaturage bamwe na bamwe babura serivisi ku bigo bya leta, abandi bakabuzwa uburenganzira bwo kwiga kubera imiryango itandukanye bakomokamo. Elvis Ngorobo w'imyaka 34 yavuze ko yambuwe uburenganzira bwo kwiga burundu akirukanwa mu mashuri yose kubera umuryango avamo, aho yagerageje kwiga inshuro zirenga enye zose akirukanwa bikarangira abaye umwana wo ku muhanda. Yavuze ko usanga uburezi bw'iki gihugu bwemerera gusa abafite ubutunzi buhambaye ndetse n'imiryango imwe n'imwe yabugenewe, bigatuma benshi muri rubanda rwo hasi babura amahirwe yo kwiga. Ngorobo yavuze ko adateze kujya mu matora ngo atore kubera ko azi neza ko Perezida Paul Biya ariwe uzongera agatangazwa ariwe watsinze amatora. Ni mu gihe kandi ko abanyepolitike bo muri iki gihugu bakomeje kuvuga ku matora hazabera muri iki gihugu abera mu buriganya bwo kwiba amajwi. Mu bakandida 9 bahanganye na Perezida Paul Biya harimo abahoze ari abaminisitiri bavuye mu ishyaka riri ku butegetsi mu minsi mike ishize mbere y'uko ibikorwa byo kwiyamamaza bitangira. Abanyepolitike batavuga rumwe na leta bo muri iki gihugu bavuga ko ibyo babifata nko kwiyoberekanya, bakagaragaza ko bahanganye na Perezida Paul Biya ariko ukuri kwabo bakuzi. Maurice Kamto, umukandida ku mwanya wa perezida wabaye wa kabiri mu matora aheruka muri 2018, aherutse kwandika ku rubuga rwe rwa X avuga ko yabujijwe kwiyamamaza kubera impamvu zidafite ishingiro, igihe mu kwezi gushize aherutse gutabwa muri yombi azira gusaba ko habaho amatora asobanutse adakozwe mu buriganya ngo habeho kwiba amajwi ku bakandida. Iyi manda ni iya 8 Perezida w'iki gihugu Paul Biya arimo kwiyamamariza kuva yafata ubutegetsi mu mwaka w'1982. Kugeza ubu iki gihugu cya Cameroon kimaze kugira abakuru b'ibihugu 2 gusa kuva mu 1960 ubwo cyabonaga ubwigenge. Kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tubashe kukugezaho inkuru zigezweho uko bwije n'uko bukeye.
Camerounais en ont marre, ils en ont marre. 43 ans, c'est beaucoup. On veut le changement, la tenance au pouvoir. On doit respecter la démocratie. Le pouvoir, c'est au peuple. C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas Paul Biya Congo qui décide, c'est le peuple. C'est le peuple. On doit respecter le choix du peuple. Chiroma est notre président qui est connu par le peuple. Nous ne sommes pas là pour bagarrer avec eux. Nous sommes à 43 ans, on est fatigués. 43 ans, regardez. Ça, c'est quoi cet exemple? Nous ne sommes pas, nous sommes des citoyens. waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube, waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform, igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734194043 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.